social cohesion, and today we definitely represent such. So it is a very good day today that we are here gathered this afternoon on the 26th of May, just a day after Africa Day. But because Anisho Siakon, we will be celebrating Africa Day. What a month to celebrate the production economy. Thank you very much for coming, guys. Executive Mayor was TBC. Sibonga kakhulu ukuthi sesamukelekile. Kulesi samanje ngicela u-Executive Mayor wase Dr. J.S. Moroka atosathulela futhi sabhendwe ngobani namhlanje. Asithulela ama-guest la kakhona. Mama uNamthweni. Ilanga lanamhlanje njengoba libekiwe bonyana ilanga elingaphakathi kwe-Africa Month, okulilanga elilamana nelanga ekade silidinga kuyizona nge-Africa Day. Mayothini bahle nakhona sibethele izandla. Siyathokoza. Umbereko wami mina mncazana kakhulu kwamambala njengomeyara uma wesitshaba sangane kwaZamabhoko ongumeyara weDr. J.S. Moroka kuzokuthula ikhambeli zethu eziqakathekileyo namhlanje. Ngithoka ngokutsho bonyana sithokoza kakhulu kwamambala ukuthi langeli libe khona namhlanje. Sithokoze ukuthi-ke sikhanjelwe namhlanje ku-Executive Mayor walapha eVictor Khanye ubaba enimbone lonke lapha ukuthi ukhona ubaba uBhuda. Ngizomba ukuthi nje athi take a bow. Sithokoza kakhulu kwamambala. Ngithoma ngabancazana ngithi ngizogcina ngabakhulu. Sikhanjelwe lapha ngumba uma usuka lapho ekuthafanele ngimthule godi wethembisile hani obambele olibambela likameya makhuthathi bawugodi noma bakonile nje. Sithokoza kakhulu kwamambala ngibabomeyara esinabo namhlanje abathethe ithuba labo bathi-ke ababuye bazokuba nathi namhlanje ize kumeyara omkhulu, umeyara osiphethe sonke. Nasilapha nje kwazi bakwethu siphethwe ukuphathwa kuhle bowuzazibona uphethwe. Thina siphethwe ngumma uLeya Mabuza
olapho Nkangala district uma ngizama wathi nje take a bow noma kade asivumele lapha national anthem. Siyathokoza kakhulu mambala aboma bakhona sizeke kusiphethamthetho sethu seMpumalanga ngingakaqedi khona ampuri ngibethwe uSpeaker zathi buyele ekhaya ngoba mina kwakhuluma ingane sesethembisile sino speaker lapha uSpeaker wethembisile hani umama uKabini kunamsiza lo ngibone ngathi ukuhamba yedwana imlingana akaphumelele ukuthi endleleni kade eza wasemroka manje wavelelwa inkinga wabuyela emuva nangabe ukhona umunye uSpeaker ukhona engakamboni naye ngiyamjamisa ngithi naye siyamamukela ukhona sike maSpeaker take a bow baba siyathokoza kakhulu bakhona kwakho sithokoze kakhulu lapha ke siyabuya ke siyakusibetha umthetho sekhethu seMpumalanga sinomama kaJabela phuma uThathi Shongwe ungu-MEC we-Culture, Sport and Recreation iziko ekungilo ekuphathelene nathi njengoba silapha namhlanje kakubili efanele bona lenze bona sithuthuke khulu kwamambala siphambili thina eMpumalanga kakhulukazi MEC amalimi la angathuthukiswa kwezinye indawo kufanele ukuthuthukiswa la eMpumalanga okusiNdebele nesiswati siyazibawela ukuthi-ke asithuthukiswe siphambili ngayo yonke indlela ukuze nathi sifane nabanye abantu abasendaweni ezihlukileyo kube khona uma wekhaya apha eNkangala district uma uNtshali ophethe lapho umnyango we-social development bogogo nababona yena bathanda kakhulu ukuthi ufikile bathi uma ufikile sokudla kamnandi uma uyosiphathele umnyango lo walapha ekhaya sinakuSpeaker-ke lapha-ke bale phezulwanyana bekushela kube no-chief whip lapha no-chief whip abanamhlanje ngibaba ngifake emrarweni namhlanje sibanje ngoba ngibona bese sibe noma laphaya unamahlangu sabo-princess namhlanje sabakhona la sino-princess unamahlangu siphathele izulu lapha le-social development princess Sibima Babu Kamana Kakhosikazi omunye samsimisa Mvanyano princess nakubuza